برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره بالا بردن معنویات جامعه. برنامه معرفت تقدیم از رادیو تاجیکستان. برنامه معرفت از رادیو تاجیکستان. салом шунавандагони азиз, паёмҳои нек ба он нафароне ки ин соат гӯш ба садои мо доранд дар мавҷ барномаи маърифат. шунавандагони гиромӣ, инак бо соати фаро расида ки барномаи маърифат меҳмони кошонаи шумо алоқамандони адабу фарҳанг аст. дар ибтидо ба ҳамаи шумо азизон тансиҳативу осудаҳолӣ, хонаободиву сарбаландиро орзу дорем. бузургӣ фармудааст: дар касби камол боядат ҷаҳд, дар беҳталабӣ ба сар бари аҳд, қонеъ нашавӣ ба ҳарчӣ ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. барҳақ фармудааст шоир ва дӯстони арҷманд. бояд бигӯем ки фатҳ намудани қуллаҳои баланди илм барои ҳар як нафар кори душвор вале пурифтихор аст. кӯшиш ва ҳамзамон саъю талоши ҷавонони мо дар самти илм, навовариву ихтироати онҳо ва илова бар ин гирифтани унвонҳои илмӣ боиси ифтихор аст. гуфтан лозим аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин қабил ҷавонони лоиқатмандро дастгирӣ намуда, кӯмакҳои моддӣ ва имтиёзҳоро мунтазам роҳандозӣ намуда истоданд. имрӯз мо ба студиямон раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, корманди шоистаи Тоҷикистон Розиқзода Абдулҳаким Шералиро даъват намудаем, то дар самти дифои корҳои илмӣ, иловатан навовариву дигаргуниҳои роҳандозишуда дар ин самт суҳбате дошта бошем. хуш омадед муаллим. саломат бошед. саломат бошед. ва шунавандагони гиромӣ, рақами телефонҳои студияи мо барои саволу дархостои шумо 227 60 10 ва 227 60 20 мебошад. метавонед занг занед. муаллим, дар ибтидои суҳбат мехостем барои шунавандагони барномаи маърифат оид ба самтҳои худ шохаҳои фаъолияти комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як ду сухан мегуфтед. марҳамат. ташаккури зиёд. ман бори дигар ёдрас шудани ҳастам ки комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи ҳастӣ кардааст. таъсиси ин муассиса аз соли 2014 ҳам ки бошад, ба фаъолияти амалияш аз соли 2016 ҳусни оғоз бахшид ва соли 2016 баъди ба тасвиб расидани санадҳои меъёрие ки фаъолияти ин ниҳодро ба танзим медаровард оғоз шудааст. ман аз даврае ки ин ниҳод ба фаъолият сар кардааст, ба аттестатсияи кадрҳои илмӣ техникӣ дорои тахассуси олӣ сару кор дорад. барое ки ба шунавандагони гиромӣ як андоза рӯшанӣ шавад ки ин ниҳод чӣ корҳо карда истодааст, ман баъзан маълумотҳои омориро ба самми онҳо мерасонам. аз рӯзе ки шӯроҳои диссертатсионӣ ба фаъолият оғоз карданд то имрӯз 1502 ҳимоя баргузор шудааст ва аз ин теъдод 1082 диссертат ҳимояҳо тасдиқи худро ёфтааст, 251 диссертатсия дар баррасӣ қарор доранд ва аз ин теъдод 165 диссертатсия дар зинаҳои гуногун бо камбудиҳои ин ё он аз рад карда шудааст аз комиссия. аз ин теъдод 112 ҳимояҳои рисолаҳои докторӣ мебошад ки аз онҳо 90 диссертатсия тасдиқ шудааст, 15 та дар баррасӣ қарор дошта, 7 он рад шудааст, яъне 7 рисолаи докторӣ баргардонда шудааст. боқимонда 1313 ин диссертатсияи номзадӣ аст ки тасдиқ ёфтааст. 950 диссертатсия тасдиқи худро ёфтааст ва соҳибони диссертатсия ба диплом
сазовор дониста шуданд. 207 диссертация ҳанӯз дар баррасӣ қарор дорад ва 152 диссертация рад шудааст аз ҳисоби рисолаҳои номзадӣ. ҳамчунин рисолаҳо диссертатсияи доктор пеждӣ ҳам ба ҳимоя расида истоданд. мана ин рақамҳо бозгӯи ҳамин аст. хоб то имрӯз 77 диссертацияи доктор пеждӣ ҳимоя шудааст. аз инҳо 42 диссертация тасдиқи худро ёфтааст, 29 тои он дар баррасӣ қарор дорад, 6 диссертацияи доктор пеждӣ дар зинаҳои гуногун баргардонда шудааст. агар ба соли 2021 қиёс кунем, мана ин рақамҳо рӯи кор меояд. дар соли 2021 мана то ҳамин шабрӯз 700 ҳимоя доир шудааст. аз инҳо 350 диссертация тасдиқи худро ёфтааст ва 255 диссертация дар баррасӣ қарор дошта, 95 диссертация дар зинаҳои гуногун ба ин ё он камбудиҳои ошкор шуда ё аз тарафи шӯрои экспертӣ ё аз тарафи кам будани асолати кор ё дар шӯъба бо риоя нашудани расмиёт баргардонда шудааст. саломат бошед валим ва ҳамчин мутасаддии бевоситаи самт, ҳамчин роҳбари бевосита ва ҳамчин раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маълум аст ки тӯли солҳои фаъолият, яъне аз соли 2014 ва оғози расмияш гуфтед аз соли 2016 мана 5 соли пурра шуд. кадом навовариҳо аз ҳама асосияш навовариҳои роҳандозӣ карда шуд ки худи шумо аз он қаноатманд ҳастед? хуб воқеан тӯли 5 сол аллакай таҷриба нишон дод ки мо баъзан санадҳои меъёрие ки фаъолияти моро ба низом медарорад бознигарӣ карда шавад. ва ба ҳамин хотир мо ҳам низомномаи шӯрои диссертатсионӣ, ҳам тартиби додани дараҷа ва унвонҳои илмиро аз сари нав коркард кардем ва вобаста ба амалия баъзан тағйиротҳову иловаҳо ба ин санадҳои меъёрӣ ворид кардем ки гумон мекунам тақазои замон буд. ин албатта як навоварии ҷиддӣ буд. дар баъзан мавридҳо мо сахтгириҳо кардем, дар баъзан мавридҳо сабукиҳо додем ки баъзан вазъи ихтисосҳо таъсис додани шӯроҳои диссертатсионӣ дар ҷумҳурӣ имкон набуд. бинобар ин дар ин ҷо мо имкониятҳо фароҳам овардем ки муассисаҳои олии таълимии кишвар ва муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ тавониста бошанд ки аз рӯи ин ихтисос ё он ихтисос шӯроҳои дифоъ таъсис дода тавонанд. имрӯз аллакай мо иҷозат додем ки метавонанд он мутахассисоне ки дар ҷумҳурӣ намерасанд аз берун аз марзи ҷумҳурӣ аз кишварҳои ҳамсоя онҳоро шомил кунанд ва ба таври маҷозӣ онлайн дар ҳимояҳо иштирок кунанд то ин ки кадрҳои барои хоҷагии халқи мамлакат ниёз дошта тарбия карда шаванд. саломат бошед малим, дар ҷараёни суҳбат атрофи диссертатсия гуфтед, хуб ҳамин санҷиши асолати матни ҳамин диссертатсия мин ба чӣ гуна сурат мегирад? хуб бисёр саволи доғирӯз аст. воқеан таҷриба нишон дод ки масъалаи асолати диссертатсия خیلی جدی می باشد، چونکه امروز علاقه امکانیت‌های تکنیکی اطلاعاتی خیلی وسیع است. بعضن داوطلبان میتونن که دیسرتاسیون را از هر کجا روینویس کرده همچون مال خود پیشنهاد کنند. چونکه وقتی که پیش از اون که به حمایه میبراین همون اصالت دیسرتاسیا برای که روشن شود، اگر فرض کردیم دیسرتاسیا 100 صفحه باشد، باید 75 صحیفه آن مال به واسطه خود مؤلف باشد، وگرنه وای چگونه کار علمی میشده باشد. به همین خاطر بعضا در مکتب‌های عالی یا مؤسسه‌های دیگر از برنامه کامپیوتری آنتی پلاگیات همینا را میگذراندند و در اونجا میبینیم که بعضا از چی باشد که فیصدی یعنی فایز اصالت کار بلند نشان داده می شود، ولی در کمیسیون عالی اتستاسیونی می آید یک بار فیصدی آنها پایان می فرد، چون که برنامه هایی که در مکتب های عالی راه اندازی می شود چندان مکمل نیست و در کمیسیون عالی اتستاسیونی باشد این برنامه خیلی مکمل است، از مدل های زیاد استفاده می شود و در حال برنامه معین می کند که همین کار از کی روی نویس شده است، از کجا روی بردار شده است. به همین خاطر تا اینکه بین کمیسیا شوراهای دیسرتاسیونی همین تفریقه از بین رود، ما تصمیم گرفتیم با همین دستاندارکارانی که به همین برنامه ها کار میکنند یک مشورت کاری گذرانیدیم، هم در موافقه با وزارت معارف هم در موافقه با اکادمی علم ها. از این به پس
تنها در کمیسیه نتیجه پلاگیت در همینجا به این نوبت گرفته می شود. برای همین خود داوطلبان هم راضی هستند که تنها در همون کمیسیه عالی گذرانند و نتیجهش نه یک بار و دو بار سرگردان شوند و بنابراین من گمان میکنم این هم یکی از نوآوری های هست که ما در تجربه عملی الان راه اندازی کرده ایستادیم. سلامت باشید و شنوندگان عزیز، خاطررسانی میکنم که شما برنامه معرفت رو شنیده ایستادید و امروز مهمانی برنامه ما هستند رئیس مؤسسه دولتی کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد президент جمهوری تاجیکستان دکتر علم‌های تاریخ کارمند شایسته تاجیکستان розиқзода عبدالحکیم شیرالی. اگر یگان سوال و درخواست دارید و میخواهید اندیشه‌های خود را بواسطه توسط برنامه معرفت ابراز دارید، رقم تلفن های استودیوی ما 227 60 10 و 227 60 20 میباشد. برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره بالا بردن معنویات جامعه. معلم طوری میدونید شما اشتراکچی بی‌واسطه برنامه معرفت هستید، یعنی در یک سال یک مرتبه به خاطر اینکه کدام تغییرات کدام نوگونی کدام مثلا دیگرگونی ها مثلا رو آمدند ما برنامه برای شنوندگان پیشنهاد میکنیم با اشتراک شما و بی‌واسطه شنوندگان برنامه تا یک هفته هم در صحبت‌های سری راهی هم توسط زنگ‌های تلفنی اوید به همین موضوعی که امروز ما مطرح کرده ایستادیم پیشنهاد نمودند. خب یکی از سوال‌های شنوندگان شهر دوشنبه در دستورالعمل کمیسیه عالی اتستاسیونی اوید به قاعده‌های نوی املا که 30 ایونی سال 2021 قبول گردید چیزی گفته نشده است. سوال در این سمت طلبات باید چگونه باشد؟ طلبات گمان میکنم شنونده محترم و داوطلب باید دانسته باشد که وقتی که قاعده املا دیگر می شود طلبات نمیشه قانون باید همه اجرا کنیم و در این صورت کمیسیه عالی اتستاسیونی هم از طرز نوشت اگر کار به زبان دولتی انشا شده باشد البته رعایت قاعده های املای نو به این نوبت گرفته می شود. خب سوال نوبتی بازم از جانب شنونده از نوحه رودکی کریم و دلافروز پس از تمدید بعضی شروح‌ها شکل کار موافق نظامنامه نوی که شما تصدیق کردید چگونه خواهد بود و اون کی به کار خود آغاز می‌کنید؟ خب الان کار ما آغاز کردگیم چون که قرار حکومت درباره نظامنامه شورای دیسرتاسیونی تحت رقم 267 از 30 ایون سال روان به تصویب رسیده است و الان ما کار طبق طلبات نو براه موندیم و امروز الان در کمیسیه عالی اتستاسیونی 4 شورای دیسرتاسیونی نو تأسیس داده شده است و همچنین روز 30 در ریاست نوبتی یک چند شوراهای دیسرتاسیونی که علاقه طبق طلبات سندهای معیاری تهیه شدند و پیشنهاد شده است تصدیق خود را می‌یابد و فعالیت آغاز می شود. 30 دکامبر بله 30 دکامبر روز پنجشنبه آخر می شود. ما ریاست نوبتی کمیسیه عالی اتستاسیونی در نظر است و در اونجا شوراهای نو علاقه تصدیق خود را می‌یابد و همچنین البته طلبات نظامنامه و سندهای معیاری چنانکه که در بالاتر من اشاره کردم تغییرات و علاوه‌های زیادی هم وارد شده است که البته این به فایده به نفع کار است چون که مثلا ما بعضا متخصصی نمیافتیم که مقرض شوند متخصصی نمیافتیم که با دیسرتاسیا بهاگذاری کنند و در این مورد ما میتوانیم که به طور آنلاین به طور ویدیو کنفرانسیا اشتراک همین نفرها را تأمین کرده باشند در حمایه آنها اگر مقرض انتخاب شده باشد میتواند از همین طریق استفاده برد و پرابلم حل خود یابد چون که ما امروز در کشورمون در همه رویه و اختصاص ها ما نمیتوانیم متخصص ها را پیدا کرده باشیم ولی نیاز جامعه هست کادرها را باید تیار کنیم به همین خاطر ما همین شرایط را به نوبت گرفته همین تغییرات ضروری را وارد کردگیم و گمان میکنم که این با کمک داوطلبان می شود. و معلم یک زیر سوال دیگه وابسته به همین سوال شاید
шунавандагони зиёде гӯш накарда истодан. Шояд он нафароне ки номзадӣ ё корҳои илмӣ дар пеш аст ки ҳимоя кардани ҳастанд барномаро намешунаванд. Дар атрофи ҳамин навгониву тағйироту дигаргуниҳо аз куҷо огаҳӣ ёфта метавонанд? Аз сомона ё худ ягон самти дигар? аввал ин ки мо дар сомонаи комиссия ҳамун баъди ба тасвиб расидан ба таври электронӣ ина чоп кардем. ҳамчунин ба таври хаттӣ дар бюллетени вак ин ба нашр расид. илова бар он ки ба ҳама дастрас нест, мо дар газетаи ҷумҳурият ҳам матни ҳамин санадҳои меъёриро нашр намудем ки ба ҳама дастрас бошад. ҳеҷ мушкилӣ надорад. ҳамчунин бюллетена мо ба мактабҳои олӣ теъдоди муайян дастрас намудем ки шӯроҳои олимон, котибони шӯрои олимон ва шӯроҳои диссертатсионӣ тавонанд ки фаъолияташона тибқи ҳамин талаботҳои нав ба роҳ монанд. ва молим узр як суоли дигар, таи як ҳафтае ки бо шунавандагон дар тамос шудем, як суол ниҳоят зиёд буд. ҳамин суол дар бораи ҳаҷми корҳои номзадӣ чӣ гуна бояд бошад? хуб, савол бисёр ба мавқеъ аст. ман гумон мекунам ки агар кори илмӣ мавзӯи диссертатсионӣ тасдиқ шуда бошад, худи довталаб ҳамроҳи роҳбари илмӣ муайян карда метавонанд ки ҳаҷми вай чӣ қадар бошад. яъне масъала бояд ҳалли худа ёбад. лекин дар дастурамалҳои комиссияи олии аттестатсионӣ ба таври тавсиявӣ пешниҳод шудааст ки дар самти илмҳои гуманитарӣ фарз кардем диссертатсияи номзадӣ набояд аз 150 саҳифа кам бошад. чунки баъзан масалан 150 саҳифа меъёр ҳатмиам ки набошад, ҳеҷ вақт 50-60 саҳифа пешниҳод накунанд. аллакай ин меъёр вайрон шуд. вале дар самти илмҳои дақиқ бошад, аз 50 то 70 саҳифа рисолаи номзадӣ, аз 150 то 170 метавонад рисолаҳои докторӣ ҳаҷмашон дар бар бигирад. лекин асос ҳалли ҷанбаҳои илмие ки дар назди довталаб истодааст бояд ҳаллу фасли худаша ёбад. яъне дар сатҳи илмҳои гуманитарӣ аз 150 саҳифа, 150 дар самти илмҳои дақиқ 50 то 70 номзадӣ ва докторӣ аз 150 то 170 метавонад ҳаҷми кор бошад. саломат бошед. хуб, дар самти ҳаҷми корҳои номзадӣ, мана ҳозир ки ҷараёни суҳбати мо атрофи ҳамин ҳаҷм рафта истоад, саҳифаҳоаш ягон навигарӣ дохил карда шуд ё на? яъне ҳамин ҳаҷмое ки гуфтед ҳамин ҳаҷм боқӣ мондааст. лекин як чиза фаромӯш накунем ки кори илмӣ кори эҷодӣ аст. метавонад ки зиёд бошад, масалан зиёдтар бошад, вале кам не. лекин кам набошад, ин ба фоидаи кор аст. танҳо дар ҳаҷм ҳамин навгонӣ ворид карда шуд. албатта аз рӯи ҳаҷм шуда, масалан агар 150 саҳифа муайян тавсия бошаду кори номзадӣ 70 саҳифа, ин аллакай ба талабот албатта ҷавобгӯ нест. хуб, автореферат гуфтем муаллим, ҳамин ҳаҷми автореферат чӣ қадар бояд бошад? ҳаҷми автореферат дар санадҳои гуманитарӣ албатта вобаста ба оне аст ки аз ҳамун ҳаҷми қисмати аввали диссертатсия қариб ки бетағйир ба автореферат мекӯчад. барои ҳамин дар баъзан мавридҳо аз 21-22 то 30 саҳифара шуданаш эҳтимолият дорад. вале дар самти илмҳои дақиқ албатта ин камтар аст. 18-20 саҳифа ба ҳамин шуд. чунки дар унҷа агар ҳимоя ба забони давлатӣ сурат гирад, фишурдаи она ҳатман бояд ба забони русиям дар автореферат ҷо карданаш даркор ки мо баъзан ба забони русӣ ҳамун автореферата аз антиплагиат мегузаронем. барои ҳамин ҳамунҷо талабатҳо дар дастурамал ва дар сомонаи мо ҷо карда шудааст. довталабон метавонанд ина ҳамаи шӯроҳои диссертатсионӣ медонанд ина. бале. ва шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Розиқзода Абдулҳаким Шералӣ. агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барнома иброз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227 60 ва 227 60 20 мебошад. барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
бозам савол маълим аз ҷониби шунавандаи барнома шаҳри душанбе раҳимова. Агар мавзӯъ пурра ҳал шуда бошад, яъне таи ҳафта атрофи ҳаҷм ниҳоят атрофи саҳифаҳо саволҳо зиёд шуданд, агар ҳамин мавзӯъ пурра ҳалли худро ёфта бошад, вале саҳифа кам бошад, кор қабул шуда метавонад ё на? албатта метавонад. хайр акун 5 саҳифа 10 саҳифа каму зиёд اونقدر این مهمیت ندارد. اگر سوال‌های گذاشته شده، محتوایی که دیسرتاسیایی که داوطلب در نزد خود مسئله گذاری کرده است حل و فصل شده باشد، این هیچ باکی ندارد. یعنی در سمت حجم کاری علمی طلبات اونجا توصیوی است. خب توصیوی است. یعنی میتواند 150 130 میتواند 150 پیشنهاد شده است 130 باشد. بله. میتواند 170 شود. این مهم با همون سوال‌های گذاشته شده، نوگانی‌هایی که در پیش خود مقصد گذاشته است همون در دیسرتاسیا انعکاس شده باشد و توصیه‌های عملی برای و عملیه پیشنهاد شده باشد و البته اینا با اکسپرت‌ها البته قضاوت میکنن، برگزاری میکنن، ولی به خاطر اونه که 10 صفحه کم است یا 10 صفحه زیاد هیچ وقت یعنی کار برگردانده نمیشود. خب معلم در ابتدای صحبت اطرافی 700 کاری علمی به حمایت پیشنهاد کرده شد گفتید. بازم سوال، یعنی تو امروز در جریان سال 2021 من بعد از چند روز با اخیر میرسه چند حمایت گذارنده شد؟ 300 نه 700 حمایه ها دایر شده است تا همین شب روزه. انا کن نتیجه روز 30 ما ریاست داریم، البته با معلومات اومده باشد شاید که این رقم تغییر خورد. بله. خب معلم اطرافی همین پلاگیات یعنی اثرهای دزدیده شده یا خود رو بردار شده گفتیم، همین اطرافی کارهای رو بردار شده پلاگیات گویم در مجموعه اصطلاحی استعمالی است، چی اندیشه دارید؟ خب راستش بسیار نگران کننده است و وقتی که کار علمی البته در جای خشک و خالی نمی شود، البته ادبیات و سرچشمه‌های زیادی را این یا آن داوطلب علمی ورق می‌گرداند، لیکن این معنای آن را ندارد که صرف از روی کارهای پیشتره همون روی بردار کرده و همچون مال خود به جامعه معرفی کند. این البته علاقه دزدی است. این دزدی مالکیت ذهنی است و در بعض مملکت‌ها از روی قانون مجازات تعیین شده است. از بس که در ما همین حالت‌ها رخ می‌دهد، ما بسیار وقت خود راهبر علمی و خود داوطلب بعضا دعوت میکنیم که من همین خیلی حالت است و تو با ریاست کمیسیه برآمدن یک کمیسیه دیگر از فعالیت میکند که تو اینکه همین نسبت داوطلب ناحقی نباشد، ناعدالتی نباشد، ولی برنامه کامپیوتری است و آخرین خلاصه را خودی کمیسیه اکسپرتی میتید که تا چی اندازه، ولی بعضا میشود معلومه بسیار نگران کننده است که حتی 2%، یعنی اصالت کار 2%، 5%، 7%، ولی 30 و 40 طرف است. همین خیلی کارها هم وارد شده است که البته این کار علمی گفتن و این زحمت گفتن نشاید. این کار علمی زحمت طلب میکند، نوآوری را طلب میکند، نوگانی را طلب میکند، توصیه و پیشنهادها به زندگی عملی، یعنی علم همون وقت رسالت خود رو اجرا کرده حساب میکند که به یک گوشه زندگی انسان با کار عملی علاقه نوآوری آورد، سبکی آورده تواند و کار علمی شده میتواند. خب معلم برای شفافیت میگفتید که تا یک سال اخیر رو اگر گیریم، من سال 2021 رو این کارها رو زدند؟ البته در مجموع من اگر گویم که 95 کار برگشته است، در داخل همین 95 البته آنهایی بودند که از روی نویس کردن، از روی سرقت برگشته است. خب معلم خطا کرده میتواند؟ در این حالت ما امکانیت میتیم کار را بر کارکرد علاوگی میفرستانیم که ان همین جهت ها را برطرف کند. وقتی که برمیگردانیم و وای کردیم اگر کار فیصد اورجینالی مثلا تا 70% باشد و 73-74 این میتواند که کارکرد علاوگی میکنیم به حمایه اصلاح کرده میفرستاند. لیکن وقتی که 50% یا 60% است، این علاقه کار علمی نیست، این به شوراها برمیگه، حمایه از نو میشود. اگر معلم یک سوال دیگر، چون که سوالها بازم در همین سمت زیاد بودند، اگر خطایی فرض کردیم تکنیکی شده باشد یا که با یگان سبب خطایی شدگی باشد، همون دیسرتاند یا همون حمایه کننده فرض کردیم
кораш боз қабул карда мешавад ба ҳима албатта ҳамун мавзӯъро метавонад камбудиёро бартараф карда дар ин хел ҳолат роҳбар илмӣ мемонад, муқарризо ва муассисаи пешбар иваз мешаванд ва асари нав ҳимоя мекунанд, чунки он нафаре ки дар автореферати ҳимоя гузаронидан ба ин чиз саҳлангорона муносибат кардагиянд, онҳо ҳуқуқи маънавӣ бори дуюм масалан муқаррис шудану муассисаи пешбар шуданро надоранд, чунки дар ибтидо ҷиддӣ муносибат накарданд. Барои ҳамин кор асар мешавад, муқарризо асари нав таъин мешавад ва ҳамун камбудиёро бартараф карда ҳимояи такрорӣ ҳақ дорад. ва вале як нуктаро зикр намуда лозим аст ки барномаи мо бар маърифат мустақим аст ва дар асоси саволу дархости бевосита шунавандагони барнома таҳия пешкаш карда мешавад. хуб, аз ҷониби як гурӯҳ донишҷӯён аз шаҳри Душанбе аз пойтахт чунин саволе шуд ки онҳо дар курси дуюм дар соли дуюм кори курсӣ менависанд ва ҳамин кори курсӣ метавонад мавзӯи кори хатм шавад ва чунин пурсон шуданд ки ҳамин мавзӯи кори дипломӣ ё рисолаи дипломӣ тавре мегӯям кори хатм дар оянда мавзӯи кори илмӣ шуда метавонад? чаро не? агар дар ҳақиқат мавзӯъ мубрам бошад, ба ниёзи хоҷагии халқи мамлакат ҷавобгӯ бошад, бисёр мавзӯъҳои афзалиятноку стратегие дорем ки агар ба ҳамин мавзӯъ марбут бошаду иртибот дошта бошад, вай метавонад ки ҳамира дар оянда ба сифати кори диссертатсионӣ дар кафедра расмӣ дар шӯрои факултет аст тасдиқ кунад ва аз болои он кор карда бошад ва ба ҳимоя пешниҳод намояд. саломат бошед. ва ҳамин низомномаи нав қабул карда шуд, баъзе тағйироту дигаргунию навгонӣ ворид карда шуд ва чунин суоле шуд ки ҳамон аъзоёни комиссия дар атрофи ҳамин иштироки аъзоёни комиссия худ нафарон ягон навгонӣ карда шуд ё боқӣ монд ҳамин чун пешин? яъне мо ин хел рости гап шуморашон як шӯроҳои диссертатсионӣ ки аллакай фаъолият мекарданд мана таи 4 сол 5 сол мо ина албатта ҷамъбаст кардем. баъзан камбудиҳое ки дар ҳамаи шӯроҳои диссертатсионӣ ба чашм мерасиданд ина як нав радабандӣ кардем ва бо мактабҳои олии кишвар вохӯриҳо ташкил кардем. бевосита ҳам донишгоҳи хуҷанд, ҳам донишгоҳи дар қисмати вилояти суғд, ҳам донишгоҳи бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, ҳам донишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Садрдинин, ҳам донишгоҳи миллии Тоҷикистон. мо азбаски инҷа шӯроҳои диссертатсионӣ фаъолият мекарданд, мо бевосита ба аъзоёни шӯрои олимон, аъзоёни шӯрои диссертатсионӣ суҳбати рӯбарӯ ва суҳбати ошкорое доштем ки мана ҳамин гуна камбудиҳо сурат гирифтааст, мана санадҳои меъёрӣ аллакай аз нав ба тасвиб расидааст ва тибқи талаботи нав акнун кора босифаттар ва коро акор аз таи миқдор нашавем, корҳои илмие ки мавзӯъҳо хеле мубрам бошад ба талаботи ҳадафҳои стратегии мамлакат мутобиқат кунад, ба ҳаминҳо аҳамият дода шавад гуфта бо онҳо суҳбат доштем ки хеле хуш пазируфтанд. барои ҳамин имрӯз аллакай метавонад ки дар 9 нафар агар як ихтисос дархост карда бошад, аз 9 нафар то 15 нафар аъзоёни шӯрои диссертатсионӣ бошад. метавонанд ки аз 3 ихтисос зиёд аллакай дар шӯроҳо дода намешавад, чунки шӯроҳо ихтисосҳо зиёд талаб мекарданд, навбат пайдо мешуд. барое ки навбат вай шавад баъзан мушкилотҳо баъзан сару садоҳо пайдо мешуд. барои ҳамин мо теъдоди ихтисосҳоро камтар кардем то ин ки ҳамин ихтисосҳоро ба хондани диссертатсия вақт ёбанд, ба муҳокимаи диссертатсия вақт пайдо шавад, чунки агар зиёд ки шуд вақт намерасад. ба ҳамин хотир баъзан норизогии довталабон пайдо мешуд. ҳамин ҷиҳатҳоро албатта мо ба инобат гирифтем ва ҳамин гуна тағйиротҳо ворид кардем. саломат бошед ва шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, корманди шоистаи Тоҷикистон Розиқзода Абдулҳаким Шералӣ. барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
معلم یک نکته رو گفتن لازم است که وقتی ما توسط زنگ‌های تلفنی یا صحبت‌های سری راهی با دانشجویان هم صحبت می‌گردیم اونها اطراف گرفتن فرض کرده معلومات 4 ساله بکالوریات و 5 ساله ماجستراتوره یک به شبهه می‌افتند که گویا که بکالوریات معلومات عالی نیست و ماجستراتوره فرض کنیم ماجستر خوندن پس از اون مثلا صاحب دیپلم عالی می‌گردی. همین سوالی که من در اینجا اومده است یک وابستگی دارد. امروز حمایت کار به عنوان نامزد علم و در برابر این دکتر علم در کمیسیون اتستاسیونی عالی است یا نه؟ دکتر پیشدی در نظر دارد. البته شما درست قید کردید این زینه‌های تحصیلات است. بله. خب زینه اول تحصیلات این بکالوریات است. بعد بکالوریات با ماجستراتوره راه می‌یابد و کار رساله ماجستری می‌نویسد و بعد این من همون دکتر پیشدی اینم برنامه تعلیمی است و انا همون امتحان‌های جنبسته را سپرده میتواند دیسرتاسیا قطعی این یا آن سمت حمایه کند و دکتر پیشدی یا دکتر از روی اختصاص عنوان علمی گیرد. یعنی در جمهوری تاجیکستان دکتر پیشدی این عنوان علمی است، زینه علمی است و با درجه نامزد علمی معمولی برابر دانسته شده است. خب پس از آن اگر زینه دیگر رو و کلاه دیگر رو طی کردنی شود در سمت در برابر زینه دکتر علمی چیکار باید کرد؟ خب بعد دکتر پیشدی البته سندهای معیاری به تنظیم در آورده است. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دکتر هابیلیتات نام دارد در ما. تو امروز ما یگان دکتر هابیلیتات دادگی نیستیم، لیکن دکتر علم همون به شکل انعنوی دیسرتاسیا وارد می شوند. ما در اینجا یگان ممانعت نیست. دکتر علم ما میتیم و دکتر پیشدی یعنی این بعضا همینجا کمتر ناروشنی و لیکن شاگردان شاید که از همون زینه های تحصیلات بخبر هستند. این زینه تحصیلات است. دکتر پیشدی این نامزد علم است در این یا سمت مشخصی اختصاصات و عادتا در مملکت‌های غرب همین گونه وقتی که ماجستراتوره تمام میکنند و دکتر پیشدی میروند و دکتر پیشدی در اونجا در بعضی مملکت‌ها همین یک زینه است دکتر. دکتر تیپ، دکتر مثلا فیلولوژی یا دکتر زبانشناسی از روی اختصاص‌های معین، ولی در بعضی مملکت‌ها باز زینه دیگر البته دکتر هابیلیتات است. در واقع هابیلیتات در دیگر جا دیگر خیلی هم نام میمونند همون دکتر است. ولی یگان مشکلی دارد همین دکتر هابیلیتات یا حجم کارش زیاد است یا سمت فرض کردن دکتر البته حجم کارش من در بالا صحبت کردیم. حجم کار رساله دکتری مثلا اگر سمت گومانیتاری باشد از 300 صفحه تا 400 صفحه را در بر میگیرد. مثلا اگر سمت علم‌های دقیق باشد از 150 تا 170 صفحه شدنش از احتمال دور نیست. برای همین رساله دکتری یک نوآوری جدی علمی را تقاضا دارد، یک پیشنهاد دقیق علمی را در نظر دارد. برای همین البته زینه و درجه فرق میکنند. سلامت باشید. و از ابتدای کار یعنی از آغازی با فعالیت شروع کردن این کمیسیون عالی اتستاسیونی شما کار کرده اومده استودید. دورنمای سمت از نگاه شما یعنی سمتی با کارهای علمی دست دادن. البته ما وقتی که تجربه نشان داد که بعضا جدیت بعضا با کارهای علمی علاقه شاگردا را خیلی پخته از پایان انتخاب کرده باشیم، ما وادار ساخت که ما سندهای معیاری را دیگر کنیم و بنابراین گمان میکنم این سندهای معیاری به ما امکانیت میتید که مناسبتمون با دیسرتاسیا سطح و صفت آن جدیتر شود. وگرنه تا این وقت به مشاهده میرسید که در دیسرتاسیا را حمایه میکنند، نه راهبر درست میخواند، نه مقرضان رسمی درست میخواند و همین کارها بعضا صفت پست خام و خطیله به کمیسیون وارد میشدند و این البته نگران کننده بود. امروز علاقه سندهای معیاری به ما امکانیت داده است که اگر یک یا دو کار همین گونه با صفت پست به کمیسیون وارد شد اون شورای دیسرتاسیونی بسته می شود، قطع کرده می شود.
ما گمان میکنم این جدیت مردم کمتر مناسبتشون شاید دیگر کرده باشند، دیگر هم میکنند و ما همچنین بسیار میخواستیم که وابسته به طلبات خواجگی خلق موضوع ها تهیه کرده شود در کافدره ها، در فاکولتت ها، در انستیتوت علمی تحقیقاتی موضوع های را به صفت رساله های دیسرتاسیونی تصدیق کنند که در خورد جامعه باشد. بله، اگر معلم جهت گندری رو گیریم، شما امروز تا امروز شماره زنانی حمایت کننده زیاد است یا مردان یا برابر هستند؟ نه، البته امروز من نمیگویم که نیست، زنها هم خیلی زیاد هستند، ولی در مجموع البته زنها کمتر هستند. ما بعضا فاکتور خمود در همینجا داریم. من اگر که شود این به فکرم سالهای آخر شماره فعال شدن. اگر هم تو در مجموع برای که روشنی شود تعداد زنها هم زیاد شده است و البته حاضر ما میخواهیم که تعداد زنها از این بیشتر شود، چون که البته زنها برابر مردها حقوق برابر دارند، میتوانند به کارهای علمی هم مشغول شده باشند. و اون اعضایان کمیسیایی که فرض کرده من انتخاب کرده شدن از روی نظامنامه نو دیگه پیشتره، فرض اونها استادان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی هستند؟ هم استادای مؤسسه تحصیلات کسبی هستند، هم مؤسسه های علمی تحقیقاتی. یعنی در اینجا ما محدودیت نگذاشتیم و میتونن که علاقه اگر در دانشگاه ملی باشد متخصص رو میتونن از دیگر مکتب‌های عالی، از سیستم اکادمی ملیمون کادرها رو انتخاب کنند. همچنین اجازه داده شد که از بیرون از جمهوری هم متخصص، مثلا بسیار سوال خوب دادید، از روی آزمون میگذارن باید طلبات های مخصوص دارد، یعنی همون دیپلماشون باید باشد و در 5 سال آخر مقاله هایی که در مجله های تقریض شونده با نفوذ چاپ شده باشد و همچون متخصص همین ساحه پذیرفته شده باشد، یعنی اعتبار قوی داشته باشد. همین گونه نفرها از در شوراها اعضا کرده می شوند. همچنین می توانند که از بیرون جمهوری هم همین گونه نفر را، چون که مثلا سمت ما یک سمت خیلی وای داریم حساس پسیخولوژی، در بسیاری زمینه ها ما متخصص همین ساحه را نداریم و بسیار با هم دانشگاه آموزگاری هم دانشگاه ملی توصیه دادیم که بگذار از بیرون از جمهوری ازبکستان، از جمهوری قرقیزستان نفرایی رو که می توانند به طور ویدیو کنفرانس اشتراک کرده باشند، اقلا در زمینه های اول ما متخصص خودمون تیار کرده باشیم، اجازه داده ایم و دستگیری میکنیم. سلامت باشید. و معلم چین حالت های بچهش میرسن که نفری که کار علمی خود رو در همین کشوری ما تاجیکستانی عزیز حمایت میکنه، صاحب عنوان نامزد علم میگردد، ولی برای دکتری رو حمایت کردن مثلا بیرون از مرز کشور رفتن. نه، این علاقه ممنوعیت نیست. اگر به شرطی که حتی در همون اختصاص ما شورا نداشته باشیم هم امکانیت است مراجعت میکنن، ما برای همون نفر شورای یک دفعینه یا حمایت یک دفعینه اش را با جمع کردن متخصصان در کمیسیون تأسیس میتیم. در نزدیک در اون شوراهای دیسرتاسیونی که به همین سمت نزدیک هستند در زمینه همونو ما حمایت یک دفعینه همون نفر را تأسیس میتیم توی که حمایت کرده باشند. این خیلی که گویا که دیگر بیرون روند این خیلی ضروریت وجود ندارد. امکانیت خیلی خوب فراهم آمده در خود داخل کشور که در داخل کشور حمایتشان تشکیل کنیم. سلامت باشید. و از سال من 2014 ساختار تشکیل، از سال 2016 به فعالیت پرداخت، یعنی 7 ساله پوره و 5 ساله پوره شده است. سال 2022 همچنین یک متصدی به واسطه سم تا کدام اندازه شما قناعتمند هستید در مجموع از فعالیت کمیسیون عالی اتستاسیونی، یعنی جهت‌های مثبت این عمل؟ خب البته باعث خوشنودی است که همین نهاد ارزی هستی کرده شده است. این من در بالا اشاره کردم از سیاست فرهنگ سالارانه و معارف پرورانه به واسطه پیشوای معظم ملت منشأ میگیرد و یک مشکلات مهم جوانان ما حل خود یافت. بله. من بینید 1500 نفر علاقه در خود کشور حمایت کردند و امروز همین مشکلات، یعنی اینم راه حل مسئله بود، وگرنه تا این وقت شوراها
ҷавонои мо берун аз кишвар сарсону саргардон мерафтанд, маблағҳои иловагӣ сарф мекарданд. Ин албатта мушкилоти хеле зиёд буд. хушбахтона ин арзи ҳастӣ кард ва албатта ҳамаи кор дар ибтидо мушкилӣ дорад, лекин оҳиста оҳиста ман гумон мекунам мушкилиҳо ҳама пушти сар мешаванд ва мерасад он рӯзе ки комиссияи олии аттестатсионӣ ифтихори миллат шуда бошад. имрӯз аллакай 24 нафар аз хориҷи кишвар дар шӯроҳои диссертатсионии мо рисолаҳошонро дифоъ кардааст ки ина мояи ифтихори кишварамон аст, яъне эътирофи мутахассисони соҳаҳои мухталифи кишварамон аст ки мана эътироф мешаванд. саломат бошед муаллим. рақами телефони ба қавли доиман фаъол барои муроҷиати сокинони маҳал, шаҳрвандон, нафароне ки мехоҳанд масалан огаҳӣ ёбанд, бозам бештар мегуфтед бисёр хуб мешуд. телефонҳо дар сомонаи мо ҳамеша фаъол аст. хоб мана телефоне ки бевосита дар ман ҳама рӯза сару кор дорам 221 22 ҳамеша фаъол аст. 221 91 92 21 91 92 221 91 92 ин телефони доимии мо ҳаст. ҳамчунин сомона доим фаъол аст. мо ҳамаи муроҷиати шаҳрвандонро қабул мекунем, дар ҷош ҷавоб мегӯем. ҳамчунин дар бино як қуттӣ гузоштагием ки касе ки чӣ арзу бозу саволе ки дошта бошад ба қуттӣ мегзорад, мо албатта ҷавоби расмӣ он касара мекунем. ва саломат бошед муаллим, дар анҷоми барнома ҳамчун маслиҳат, ҳамчун пешниҳод, ҳамчун дархост ба он нафароне ки ҳимояро ба наздики аллака ҳимояи корҳои илмиро доранд марамад. хоб пеш аз ҳама азбаски барномаи мо дар арафаи омади соли нави мелодӣ аст, ман ба ҳамаи онҳо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз ва дар интихоби ҳамин ҷодаи ниҳоят мушкил бурдбориҳову муваффақиятҳо таманно дорам ва агар худашон меҳнат кунанд, худашон заҳмат кашанд, ба қуллаҳои мурод мерасанд. албатта мо фақат дуогӯи довталабони ҷавоне ки роҳи илма пеша мекунанд. саломат бошед ва шунавандагони арҷманд, хотиррасон мекунем ки имрӯз меҳмони барномаи маърифат буданд раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, корманди шоистаи Тоҷикистон Розиқзода Абдулҳаким Шералӣ. мо тайягарони барнома дар кори мушкил муаллими азиз вале маслиҳатнокатон барору пешравиҳоро таманно дорем. саломат бошед ва шунавандагони арҷманд, дар таҳияи барнома коргардон Асоби Юсуф ва ман муҳаррири он Ҷамилаи Зайниддин саҳм гузоштем. хайр азизон, шод бошед.